Abusia baby a wo bia ya da twede amponyan krompo ase se eneso so waye yadom kachama dabo dwemoje die mafusa ne yante tinkabone bia anope ye sorry ye no mpecheche no mpesu na wedi teta wedi so a wode ene adom yen ene October bosome da edikan bosome foforo ne ewremu no e wa fimpino ene aduonum yenu nsamo a eko chiko breman ko bata ye twa kre nke wo mamu ne amanfo nkro so a mompeterepe ne mpatra pamaji atum ene nememe nda no baby a wo bia na ye ba na ye de ababe somwo no ensam ne do so pa na poso eni waya amamra ni amane kwa so makane bambo so afo bia no wo mayi mo wadna kwotua University of Kumasimo ya wase wanhwe toto ne ma mampani na adudan kwa akufo so akasa dia for my Ghana engomasua won sensem wa chesa Great College kwada so de no mfa so mayi yenya de free so no enya asem keto akra dom kuma ya wonum so omra hwebadwa ma chesa ban no ya for $100 million bi ensase ya wadwene ho a wonte ase and I'm so much na ye show my Ghana won de won sensem so ababonte chemu sensem adom kuma na ka ne do yada semani kwanse so sika ne ho nkontabo nyina eda bigwesre da Ghana ma de hye ne chiemu National Communication Authority and then no say a deadline at the massive card registration and no aka ho bi panyi park and no aye tref for the medwumako no what the same bia toja abusia rawo samon kra beto so perform in some tref for pensperu kata remrant apron so no page so do any check cancer krumu a ora bia wo mu susuo so wadi mfie be dia aduasa enso 37 years yesi na fu apai ewo cancer kruma bonten so ebekọ ho na anope yakwa kodi nkomo abusia we ni afoforo pi ene akekesi ene ene se kase ba bia wo bia na anope ye ba na ye de ababesumo ye de nsesan na ya obo amali bia boga anope mene ohine ire ma me akua ye boa asia ma na ya ka se sunyane fo nso no wonom e fan live e was Sompa 98.9 FM abusia nye bre na fensam no mobrodo ntwe yanko ne yanko tutu na srani abasamfo mam ye hyase de free mampani na adudan kwa kufuado wachima PSA be maboda na tena ye nenra mampani na adudan kwa kufuado be kumasi abonte so ase ne mo kase kra no a oda so kra e wa ha obeto so edidwuma pinu a e kumasi ene Western North region na mampani na adudan kwa kufuado ba ye no na kwada so a Great College efrimra atwede amponyankro pomba se yadomo a ota mununkum achi ototurubo nso tonso ba wi obotantimo a oreja fodum no mununkum gine matata ohwane enane agade ebedua asasi so ede ebedua Ghana ha se no na chese suku ni yetiye nzie wa ha emu anene nti woma ya amamre ne amane a womo ehyefa edi wo mu mfie wa ha ye kwan sronko so ene nam so moto nsafre mampani na adudan kwa akufado so womra na nra no onfona ne monyam meta wo mudwumadie na wo mudie ne che ho ene mampani na adudan kwa akufado ko ne se kwada so a Great College na esi wo no no o my Ghana mfa so a yenya die free so nya asem ketoa na ene ayonkofo sronko bi a abedo my Ghana yana Czech Republic for entem no omo ehwe ne mo se be pagya zuku no amana baba yesu apon kese a oman no enkwese bia my Ghana nkwa na benya so mfa so na mum abibra mama nyina ene wiase nyina ebenya sa yesu apon kese kwada so a Great College eso emfa so. For an institution that was established in 1922 by the Cadbury and Fry Group, a major cocoa buyer in the then Gold Coast, in realization of the vision of the then governor of the Gold Coast, that most progressive of colonial government. If we are to make any meaningful change in the lives of the people, therefore, our efforts must be directed at this sector. The majority of people can only feel a change in their lives when we develop agriculture. Recognizing the enormous potential of the college to contribute to national development, the college is central to the transformational agenda of Ghana's agriculture through the program for planting for food and jobs. 100 years after the establishment of the college, the time is right to reposition the institution to harness its full potential. By its design, the Planting for Food and Jobs program targets, supports, and empowers smallholder farmers, modernizes all sectors of agriculture, increases overall productivity, reduces import dependency, establishes a strong linkage with industry, expands opportunities along the agricultural value chain, and ultimately reduces poverty.
The success of the program thus far cannot be attributed solely to those responsible for policy formulation, but also to the middle-level field officers who provide daily operational support in the form of technical advice to farmers. They are the foot soldiers who are the war front, effecting the needed change to the pervasive, outmoded culture of Ghana's agriculture. That is why government, through the Ministry of Food and Agriculture, readily employed a total of 2,700 agricultural extension agents to address the acute shortage of such critical personnel during my first term in office. Abusia Ahmed da ni ranwa na seno mampani na nado dan kwa kufa do wachima PSA be mabo da na yetene kan nyina kwada so agri college adi mfie wo ha ya enra wono moto nsafre no so womra no mfre ni monyamo meteche na no wo bobo so emfa so a oh my god yenya wo kwada so agri college ne so na enra che no so afo a o sho oh my god yekua ye ho nsensem so Dr. Owusu Free Yakoto no kra de enra bi atwam nche bia no ye mrase dwani o wo mrase dwafie ma dehye a wo mo kwada so abato mpesua so azukuyi ehonfo so ene ho abakwasem de egunabamu pa na ni etuamu wono so bobo nsem so kakra kyerɛkyerɛ se planting for food and jobs wa ene eso aba mfa so ama ukọ bibrema mama bi ti se Burkina Faso Cote d'Ivoire no ne adeade a omu nyina ete so aba no kwada so agri college omu ntimi nka wabra womo omu di. Given the importance of agriculture to the government of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, I made an appeal to his cabinet to allow me to employ 3,000 extension officers, most of them coming from Kwadaso Agricultural College. The cabinet of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo consented and allowed me to hire 2,500 of them straight away and put them to work. In addition to that, to add to the service. Are you surprised then that Planting for Food and Jobs has been so successful? Because suddenly we had the numbers to work alongside the farmers to teach them how to apply improved seed and fertilizer, to raise their productivity, to bring about food surpluses in this country. And that is the kind of role Kwadaso Agricultural College has contributed to the transformation of agriculture under Dankwa Akufo-Addo's government. So this institution has played its role. What we need to do, as has been said several times this afternoon, is to see how from now on we are going to make progress with this institution to enable it to make even more contribution to the agricultural transformation that we are all hankering for. Abusia we aye kanemra so dwani no wo mra so dwafie ma de so mo kwada so bato mpesua so Dr. Owusu Free Yakoto se ono akro na ne saso ye so afo a o ma yekwa ye ho nsensem hweso enra kwada so agri college mfie wo ha ena omadi enokoya no bobo so planting for food and jobs emfaso a oman na enya e de free kwada so agri college so ena kwa ye kwa enim no on be page school no amana ba be yesu apon kese. Kumasi Technical University kaneni efre no ke pole ayade a wonom so afa amamra ni amane kwan so masabre ka sei penyi pa ya na wono kane waye bambo so afo wo memu Dr. Kwame Adokofo wonom amana ba besuan a kire se wono na ba be ye chancellor e de amasuapon se be yobetimi atoto ne ma amasuapon atimi afa ne ntoma pade efra na suapon ne kire se sansa we no wo fa de a wode kire mansa dodo nti no enam so ma woto nsafra hwetwo ro enintin won mo ma ben ewo nimdia kwan so amemu kwan so ene adesua kwan so ya cha se so ma body sam to adonko ye nyina ma wode wani monyam ebepie ma odwumadie na se no da na enum nam so nte no mampanyi abede eche Dr. Mahmoud Bawumia wono so so ade nimdie ene monyam beta adwumadie na chi na bra ye Bawumia ejina paso ya wakasa no ena wo kire sam pasua pono wono mawani so ade hunu botaya ya wonya ya Dr. Kwame Adokofo wotimi dadwere ne ho ebo ne din so wono na me chancellor efamasuapon no echesa wono mo bibi pa bi asi womani so na wofasa kwanya no so e de abasobode e de ma Dr. Kwame Adokofo so ono akasa no wonim de onim to ene ede nigina twerɛ no anu nte no sa brasuapon na fa ne sa oma meye na wototo niema ma omu dia wo eye ani da so mapa so obetimi aye niema aye ntotoye ama bibibia so ejira ne na so penten e de amasuapon no na bra Dr. Bawumia wakasa no ebusuafo na no di sembi ya twigwa homa no so yenkotie all of you have done for Mother Ghana in the capacity as all that you have done for Mother Ghana in the
capacity as former board chairman of Senate, president of the Ghana Medical Association, member of Parliament for Asia constituency, Minister of Defense and Acting Minister of Interior, establishes that it is entirely appropriate that you have been appointed as the Chancellor. Nonetheless, I believe the university does not have picked a worthier leader than you. Your wealth of experience as board chairman of Swami Magazine Industrial Development Organization indicates your in-depth knowledge and already established interest in technical and vocational ethics. Your Excellency John Ajikun, representative of Your Royal Majesty, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is apt that the first Chancellor is a son of the land of the Ashanti Kingdom, who has been put in good stead to help propel the university onto greater heights to achieve the world-class university status. I commend the university authorities for the excellent choice of a distinguished person, one who is also a firm believer in academic freedom. Dr. Mahmoud Bawumia Penya be de chere na yate na no disem no ne nyina da eya basobode na ode masuapon no ocha sampa eni so ade hunu ya wonya ya woyi owura Kwame Adokofo se chancellor no eya ade a wono ma ya ade fi se woni mu ye waye bipe waya ye biafo kane board chairman edema Social Security and National Insurance Trust eya senate no wono na na ye dwamtene ni edema board na fair crown so no eya Ghana Medical Association doctor for wonum nyina enka bom kuo kase ya na no wo mem hasenum no wono ena na ye titene ni afi wa ye ma hye badwani ede ama de hye ya wonum so menhia abaton pesua so afi bambo so afo so no mampanyi kofo abreso no eya ade a wono ena na etua saa eye fe na no enu ntino se ne se Kumasi Technical University wonum bonidin so meboa de a na ne kwan so ano no ebusuafo Dr. Mahmoud Bawumia ne nsem no echi no ena Dr. Kwame Adokofo wono so resan sam kakra ne nyina da eye ni so ene arehwemu ya mpanyimfo ede ama no wasade nsem itu aso. Very grateful to the Governing Council of the Kumasi Technical University for giving me the opportunity to assume office as the first chancellor of this great institution. I'm also very grateful to His Excellency, the Vice President, and all of you for traveling from far and near to witness this ceremony. I thank you all for coming to grace this occasion with your presence. Your Excellency, Nanano, ladies and gentlemen, on completion of my recent task, I thank you, my Excellency, President Kufuor, as Chairman of State. I was looking forward to spending more time with my grandchildren. Two of them are here, attire in suits. They took photographs at home, and they say after this speech, they also take another photograph. They are here, with their parents. I was contemplating writing the second edition of my memoirs. Some of you have heard of Gold Coast Boy. I was going to launch from Gold Coast Boy to senior pension when this disease came, and I hope time will come for me to complete the second edition of the memoir. It therefore came as a very pleasant surprise when I received a letter from the University Council inviting me to accept the position of Chancellor. Your Excellency, Nanano, ladies and gentlemen, I realize the position of Chancellor is almost akin to a bishop penny. He must be a man of few words, so I don't want to stand here for a long period. I'll better sit down soon. Presiding over former congregations and ceremonies of the university, I will not interfere in the internal affairs of the university. I promise that. As for being too hard, I'm the church elder. So members of the faculty, I can say, I'll get somebody to transfer. Look, I'm nothing to worry about. Even so, assuming this role, I pledge to provide all the necessary support and assistance
council, faculty, administration of the Kumasi Technical University to rise to be one of the topmost institutions for information and communication development and training in Ghana and the wider world. Dr. Kwame Adokofuo kane bambo suafo ya no wo omemu ye rakofuo apenso nene Kumasi Technical University ya boni din se o meso afrem nsai na wo meye chancellor enfama wonom no ena na wo che so be na afam de nipa fam na ho ode ni nim de kwaso bia se de be yasuapon no e be gina ne na so na akodum pempenso a e wose wonom so etimi gina abusia yen to so na yen fam free Dr. Kwame Adokofuo nsensemi hu ne yen fam kokoko krayo mu kakrai na president oda concern Cocoa Farmers Association of Ghana nana obade pambo boating ya otosumienu na ose anya ne nwanwa se enu a wonkote a yesi European Union mpenim for the krata akwa ababedan Ghana ban ene Ghana embassy wo Belgium abonten so se free na ko be ne meka ko no ahwe ya o my Ghana ye koko nyade o mo beto bio if it's a cyanide ne poison bia ewo we ye koko num no o mu ntimi nto emfa nko e chocolate ye bekwa ko wiase no na eba bedan ye wudro e de ama o ma dehia o mo egu Belgium abonten so ne ba se ye no o so fa wona hwani amansedi nkomama Ghana ban ya o sa so emrase ojeni o mrase ojefie ma dehia o mo fo se yirebi abaton pesia so ona abokojo ponkroma na de krata we eba abonten a ya tete se Ghana ban kra tutu anamo no makwa kosia Ivory Coast aban no no mo akware wa akwa kobusa brewa akeka ne masie ne didi nkoma hu kwane a sa se mi mo de befa so eno na president oda concern Cocoa Farmers Association of Ghana no na no pa de pambo boaten kire se o mayi ye kokoo wonsensem ye de di agro ache dodo ni nyina aka ubi ene aba begina baabi ye gina no a wese ye nsase ye mfudie ye je ama China fo no a ye de plus ne minus na tutu omu di no a o mani nkete sa ade enye no wono ote China no e ba ne se no hu manso adubia ohu manso enkwanta ohu bosome frɛ ho ya wa ba be hye ho no mu a odi gala wo mo de poison ne say ye kokoo ne sa ene ka obi magana ye ni da so ba kopɛ kokoo ye free en sasa yenhwe nifa enhwe benkum a akase echi efe ni sen omo da koko boda no that is one the center to be emu no say minerals efe ni sen commission any minister for lands and mineral resources ankofo ni nakaba na kase omo jail what did they make and say but because Ghana is a country the obi apɛ na oye what I say you be minister pɛ officer is on top of everybody. She said that when the concession some man for edi two of them agudie adia say ye ka nsem we nya no Mustafa ka say ye twa kokoko go mu me nya bibi fa ye twa kokoko go me kan ye krama me say ko parliament abrana minority for your press conference ekoye edi cocoa fertilizer bia na expired ko e gina so e ka say ye twa kokoko igu edi two of them agudie ye twa kokoko igu di duaroba nti mu me nya bibi fa ho the cocoa board ni penifo ka kire me ne say cocoa a omu twa no nya de betimi affect bibia ene ye ne aye wo mu na me ko Rome ye ko ye program climate change na program ye kokko ye no o ma me ti ase say Ghana ya hwini ye cocoa no mu ntobiem me ba ye de betu dwa ka wansem a enam say cocoa board emfa Ghana kuafo cocoa kuafo emfa omu nye trumu brodua nti omo mfitiri omo ntie e bi say de omo pe no omo ye den omo ye yaka ho asem a enya ade omo ye bibie be ye yie Cote d'Ivoire there's no way a Cote d'Ivoire for ebe partner Ghana biem because one Cote d'Ivoire for who say Ghana for no sebe tafa cho madwene adwene na nya adwuma enya papa adwene esi omuti so no enya papa because so woni munyanse wadwene eye papa wonye sa nyema ya wo ye ade a utumu say eye the backbone of your economy eno ne eye owutantim na say ye se no ye bibi fa ho a untimi so na untimi nka ho hwede a mpepe so adude na be Cote d'Ivoire akwa den akwa ye ho omu say Cote d'Ivoire ye de ne quality de e che nanso they say no, they are improving. Ghana cocoa has been contaminated because they did no wooden pallet and enka no tete o wooden pallet no every year bia no omu fumigate so no man di cocoa no go so say no omo yi sa wooden pallet ni na dey fuel and the plastic pallet ya dey aba in the see no ye cocoa no ye fumigate ni direct into ndro no omu di fumigation no cocoa ni mu direct. Abusia waya president of that concern Cocoa Farmers Association of Ghana no nana opambo boade boatin yo tosum you know ene yetene nkaninina
ɛyɛ ɔman Ghana yɛ koko a entete Sompa FM nsɛmtwɛfo penso du kata remrante yɛ tete ɛne sese nyame amfa kwam no kɔfa fiche kakra bi a European Union titru ɛne Belgium fondio ɔmo ba ne kra ɔmo se Ghana yɛ koko ɔmo nto bio ne nyina yɛ poison bi a yɛsɛ ɔmo ahyɛ ase ehu ɛwɔ yɛ koko ne mu ɛne wɔkyɛ se Ghana mpanimfoɔ agudie nkwa ɛna me aba bɛgyina baabi a yɛgyina no Abusiafo wasugusu ya wutie Sompa 93.1 upon onsia kasia bokuma sia fesu nyane Sompa 98.9 adesha won so ete edi free ho yentu ansem no so enfama mo dom kuma ya won mo mra hyebedwam metra minority in parliament wonom edi ababetu jase wi aso yefun ya no wanfie wo sia sabi obi hu de ha wo woti won ye yu na chase ye yiwa ibone nso no wankasa ho a wo be wie ponko a wutwa no na yesa akoye bibi a wo no ti no wonom eni aban no e ka kire so ni nyina ni sa wonom kyeresa aban no eye $100 million US dollars abrabuni bi wo ha million no yade a afansase ya wonom kyeresa fund a wo boto wo ya petrol na se fam go yetu no man mu no wo sa aban de koto ye kofese mu no wo se wo pen ba bi a wo hu na ni nyina mu no monyafo jonjenapo wono na ekasa ede madom kuma no committee ya wonom ahwa hoode ne so me kire ranking member of energy ya wono so mra hyebedwam wo gina dom kuma na no ede nsem ni nchechiremu ema ye fansem ne ho Petroleum Revenue Management Act 815 simply that when these oil or barrels of oil are sold the preceding month by the 15th of the month all revenues accruing from our petroleum resource ought to be deposited or lodged into the Petroleum Holding Fund. The Petroleum Holding Fund is the receptacle for all revenues accruing from our oil resource, be it sale of oil, surface rental, royalties, or corporate. So it's clear that is the law. If you don't put it there and you take it any other place, you are violating the law. But even more importantly, in the PIAC report, PIAC wrote to the minister to ascertain and determine where those lodgements were made. The minister responded by saying they couldn't provide those answers and the PIAC should rather go to GRA. PIAC contacted GRA, wrote to them, and GRA responded that they couldn't provide the answer. That is where the problem is. These two bodies cannot even explain PIAC where the lodgements have been made and into which account the lodgements have been made. Then we can conclude that indeed those monies cannot be accounted for. And if something cannot be accounted for, it is missing until found. It's trying to use a special purpose vehicle known as Jubilee Oil Holdings Limited to borrow $500 million to spend today against our oil receivables, which is also against Act 919. It's against the Petroleum Exploration and Production Act. That is what they are trying to do. They want to borrow money today against future receivables, and they want to size the parliament. So they are trying to use unconventional and unorthodox means to establish this Jubilee Oil Holdings Limited and then use that as a conduit to borrow this money against the nation's oil resources. Our laws are clear that our national oil company is a GNPC. And so if we increase our stake, be it carried or participating interest in the oil field, what you have to do is to transfer those shares to GNPC directly. Nacha se baby a wasa ban no wode fam go hu sika ekwoto no wono apesa wo fanya nsakwan bi se bi ene kwati kwan so ebobo besia bi wo ma wode fefa nsase ne no ena dom kuma ne kire se baby a hye one fan shahwa a free 20 no one more tria buy na dread free so $100 million sabre ka se free afi mu January ebepi March ni mo no sika e wasa one de kwato no Public Interest and Accountability Committee me kire PIAC for ya one bu nkunta efa sika sem hu bia no one de abetudwa se sika no ama meto Petroleum Fund ni mo ntino minority ni so what ase anye nti obi sa ba bia wasa ebo no wonom enfamra na sawsem kro ya ho na nam so mamra spege ni o womra spege fie ma de se o mu second year baton pesu so a ono akro na saso ya so afa be de kira o ma ya won ne won sensam o hweso honorable Andrew Japan Mesa so chese ensem adom kuma no honorable abugina pone ne domo mo keka no ni kwa se Ghana ma de she so kra enya no kra da say $100 million bia na wo se koto Petroleum Fund ni mu no amane nkwanta akwa akototo baabi ama asa abane de akwa akogoro bedamase abisine sika no mo hwi a wo
hu ose sika no nkontabuo nyina no okọ eye nkrata mu omrase ogefie mu eda bedwasere da obi ani tuamu ntomo kra de omwanwa se dom kwan nam enam montene so a womo eka kasansemi papa yi ade sansemi tudwa bra na agya so mpa nsam twafo nsam no beto dwasa no ene ye ne sa asam no de basa no a no waka ko bunkum no waka ko nifa kakra eno nti yemombiri aban ne yakobisa wonum se ne sika no eda hinie ena onobo Andrew Ajapa mesa kire se sika no fa ba bia eda ho na dom kuma no politics ya ena didi omuti enam so emomo ke kasansam no. Clearly the headline that some $100 million is missing is not born out of statement that is coming from the PIAC itself, the interview that you just played, and also from the statement or the interview that the minority spokesperson energy indicated. You see, there's a clear distinction between what has taken place and what you think ought to take place. If the suggestion is that what government has done is improper, and that a certain treatment ought to be attributed to the Jubilee Holdings transaction, that's completely distinct and separate from suggesting that some money is missing. Because indeed and in fact, Jubilee Hold came about us at the time that Anadako sought to transfer its interest along oil, a cost. GMPC through the Ministry of Energy and the Ministry of Finance indicated the desire to participate in that acquisition because there was a clear intent that we needed to move GMPC from merely being a holding company into operatorship. So if you recall, that process had started with the indication of taking some stake in the Acre field, or increasing GMPC stake in the Acre field. So when this opportunity came about, it was important for government to exercise its right to participate. However, because of the financing and the timing of the transaction, Anadako set up Jubilee Holding Company Limited in the Cayman Islands to, as it were, carve that share of 7% out of the transaction that they were doing with Cosmos. Just so that when they conclude discussions with GMPC, then GMPC can take that interest. So the suggestion that government of Ghana set up a vehicle outside Ghana in itself is inaccurate. Obviously, why am I so genuine? Woman, I saw you film this more secondary about on Pessia so at a man to Monocronas as you saw for the Chra, or may ya one in your ones and some so Heso, Honorable Andrew Ajapa mess and yet in Cano. And to quite do a dom Kumanoa, a woman, I saw you film at the Bob Bino, say $100 million, it can be a year, or my gun, ya wire in one, yet to the dom dia Jamas Wakoton, Makoton, and Mexicano Kuntabu, $100 million be a year, and what you say, and yera baby, na politics. NAIA dum kumane de Baya bosumi mienu nie ena mame eshausu ekufo so for ya wano hwe kitahudie so de betudwa se same card registration ya ekwaso nyame ya domo a wo kira da anase enu adampo ena na eye da etwato okora wo bia wantimi register no wunya kwanya emfa wo chip anase wo sem no entimi emfa ni dwuma bia biem na enu ada ena dwuma de se de no mo se kire no na ye hwe se ebetimi akwa awieye na so no ena ye kasa ka ne panyipa ya no ye trefo edema National Identification Authority mecha NI adwumakuo no yewra osai Kwame Griffiths what the adesradia e de ama NCF se adaroma sabe ye kasa no enipa dodo na NI fo no won ma bo ma na ya watch se 3.5 million enipa dodo no na won mu nya Ghana card ni bia no eya nyina so ma pa betimi de akọ register wo sem no won mu nsanka won de no ti no so mo ka se enu ada won mu close ana so mo tum wa wantimi register no wantimi fa wo sem ani dwuma bia mu a ebe ha adwenti wo mu hu mo mobo na won fa ne maybe ento akwem efa ma wonum achechera ni say won ma mo register mo kan about truth na won to try wo ma register wo nya kan no and so 1.5 and so kasa and the people im you no mo na che say nipa ba 3.5 wo mo he wa da wo nya na say de na card ni ye obi a wa pen card ne sanka na wo hye ni say wan go register anfa card na won fa wan go register sim ni make say anya abuse of power me obi a ba ni say to stress and ka hiba asem amani ye enti wo hwe mo pa ya am say sama ya ke ka wa reaction be bia ka no e na catch any communication no e bia obetimi aba
abeka say bi kura wa spending no for several months kura because enyan kram no pum so o mo sanka o mo ka e na e fo ba kura o mo ye gina wo di so no bia na obi anu a wo de ne card man no say one year ka sam de me kwa ba bedi enti won ma register won me nyom card na nyom pum so wo mo so register na fa ko home place bebre a won mo ntumi entro woni wo mo so nyom pum so bebre na nyom pum so enti no yenti me hwe sa tie su entwa meje tum say ebinum so ya so de nanso ye hwa so de ko nko enhye da be say ekrofo di moto ehim ekrofo ba di ntinu asem na to obi o ti moto su ya moto to obi no Ghana card enso so wan famra no anya adwuma so obekwa akotwo register sim card eno ntre say won mani Ghana card ni nyina no ye mbloko won sim yo enye de adwene penny se wo hu eja so no ntene so obi entimi ankwankwa register ne sim na chase Ghana card a wanya ni dodo na ena ema ne eba ni sa we sei eye panyi pa ya kane no ya trefo panyi di ma ena ya adwumako no yura ose kwa me graphics ene etie no yi abuso adra ho sam nkra bi asom perfect nsam trefo ababatu apono so free cancer krum ye watch momponu abato mpesu aso asantemantema sei ene se owura bi a ohwe ne nyina so se ne osi bia ho no mofa no a obedi mfie be aduasa enso ho no mo eko kwaku nyante ena enu ni dia ye nsa kan ye na rahosam ne say yese enra anadwo na wode meyam sa na meyam no na busuafo ye so oyam de se we de bema de de nko akone koda na odonfo ye adom na de pa bi chene ye na ya pe aduro bi amoa no nom ye so omoda ho no a asa agro de funu di to ne fu apai ama ne nsu no nyina busua so wo ba ye Facebook no so Sompa 93.1 FM wo Facebook anase ebia eye YouTube Sompa TV Ghana na waba behwani so ade a owura ne na bia ho no no a ne yam ne yam nyina atuse tose nsu no nyina atuse tose egu abonten so no cancer krum atwemamponi abatom pesu aso nyina hini asem ne yeken na abusuani ba ko ne Sompa FM nsamtwefo edi nkomo e na ochecha asem no mu e kire ye pa sene na osi complaining ne yam ene ne omo ka kire no ene empo e kwan fa so ma sa ne ma we nyina siye no busuani ba ko a oyeni nuaba ne yedi nkomo Wasole ni wo ye basa wo sedam wo no kra fra me se me na me ko wa se papa bi ba hwehwe no enti papa ne ba me hwe na ma anya de man kan kira papa ne se wo sedam ho na me ko bo me kunu amane ne wo do wo akire ho na me kunu se me ye de me ko ye kokko man na aja me wura ja ho a na de ne gigi kum am se se me niam na amasi tichiri si dam ho ene kwaku sese no wo enti ma me wura dam ho enti me wura ho na wada empane so na wo pre na me die milika fre me kunu se won ye de won mahwe te me kunu die milika ba na wo show no tweye ndu wo na wo ntimi no kura na wo fre papa ba akogina ho se papa ne ba boa me papa na so hu mo jasa na wo ye de ni wo shiro ndi bra me kunu die force tweye pie ye na na se ne yem na ye de apa na fa se police fo no so aye den wo ma duru ha pepepe na mo ma ne de ne timi kunu de ne to ho na mo tama de to no so na mo ye de mo wura dam ho e hwehwe dam ho nyina na aja mo nim se bia tuo bi da ho so mo hwehwe dam ho nyina wo ma anye tuo bia na mo pie ba mo san betena se kaka na mo san wura dam ho e hwehwe sa wo ma hu bibia na mo twitwa dam ho ne me na mo di pie ye na omokoto wura baba ye de ba fa no tumi chichire ye sa ya to ye twan abusia ba Awzanfo enti sa oba Facebook no so na behwani so ade a wura no anu wo chese ne yem a wo frɛ ni nuaba so frɛ ni kunu ma ne bowura dem ho se ne fu na sia pai we de ohine efifuma ni mu wo ho afruma ni mu fruma na se half no won chenti e pai frem se ho ne mfimfim pe asa oyere nyam ye no ho ofa ye onyam no no on say ya na line black bi abeda na fu no so fa fruma ni mu abesi na ya se ho no aha nti e che line mu mienu me man de ya mu ni sa line mi nti na me kira wo sa line mu ne che ye funu ni mu nti ono ne de fa no e ho na e pai free ye funu no mfimfim pe nti line no na chese mu line na te ama
nso no na epia bebo ni nti Sompa 93.1 FM Facebook and na Sompa TV YouTube mo mla mehwe moni so ade na ewiase nipa nsehwe nipa de nsehwe mo mehwe moni so ade yesi akodi aposi for nsɛm ayi ensankyerɛ ni de akire kwadwo sankyerɛ ensankyerɛ so ona toble ono sankyerɛ enti ono so awoni akire na sankyerɛ bi ebe firi akire aba no so nipa futumi pai say so say yam mente ho abakosem da mente ho abakosem da na bibi atimi si anything is possible yeah, every for you to asem no so enfama mo. Oh my God, na mu hasenom ene abibre mu nyina no pepi na behu na enkwada mobon se ya ye de omu ye nkru to dwuma no empanyimfo abo ho de ran so nya de etentam akwada be se 2 years ne yeso onko ka na ntwie so akwada be se 10 years yese kwaso akoko nati koko na eno eka ho bi ama won mu masua no entimi enyina ne naso no na nam so ama Reverend Father Peter Kwame Owusumensa wono ewo Konongo Mampo Catholic Diocese wono aka kire awofo ne ahwefo nyina sada Roma nensa da nensa yem wo pomu chopa wono mo hwe na sasu ban bone no munyina kwa ema enkwada no wade sua ho nsem so no entimi emfa ne ntampa emfra na ensemi nyina Father de tudwa wa bra wo hia awofo bi ene wono mo atre bi sin social bi candidate no ya wo ye dwumadie so no kode ma wono kwa pom befa so ama child labor enkru tudwuma ye ne enkwada ne ye no ye betimi atwache ne mom ya hwe ama wo masua so atimi apagyaja ne naso na dwumadie no kɔ so ewo banso kro ye no ewo Asante Achem South ewo eye epoye mantam emu Dinti edi se dwumadie ne se eneme bi ho a ekutia yankora no mu obu wa service nyeta anema na se fata dwumadie a awofo dwom ye anase bra omko school na awofo ndonko ye dwuma ko betimi akọ school akọchiri ama daache no abava so e di ama ye nyina nso na adwumadie ni na se bi wo bra omko school na afọ class musua de no na maame anse papa de ne kọ afuom so onko bo na adwuma emoa de pese ncheche no nyina ate ase no mti mbo ankora no na ankora daache mti sua ngma no brava so de ma ye nyina aha edoso enu nti na ya fata ye ho se ye pese ya hase wa sei afrase ye ko efun ase eni se keduma ase afi ye ko a no se ekọ yie pa edi afi so ye se e baban so ni akọ enyina su na afi e ba no ye bekọ anim se ba ya bedu mre bi kra no ke bekọ Ghana fa na nyina na se adwuma din na nkwa no eye no abrase arase fi okra na mse ani tibebre etibi nwie school no ma ye ko bolos ebi na mse no ba ye arm robber no ba basa adian community ko school a ko ba so e ja mama mu ni nyina ya awofo no futu no awofo ne se omo ma no school enmasuan ehia wo no na emo bia ankwa ne hia bia no omfa ma nkwada no se ankwa betumi asua nwoma daache omo ba so de ama ye omo ho beba mfa so de ama ma mu ni nyina na munya ntomatwa dodo na no wei eye Reverend Father Peter Kwame Owusumensa wono ene da Konongo Mampo Catholic Diocese ano ena wade afutu semi ema ye na dwumadie na chie no so no awofo bi ya wono munya akwanya ekọ mu ni so bi e de sei eto yanim fono ni ebeye ne sei ebehwe ye manije na ya support wo mu na enuoma nso mu hia wo school mu no ye de abo mu se de be ya omumpie enkososo anyoma na ema omu school na omoko no enye basa afensu no ye behwe se emra bia na nane ne mpanifo ebehye wo kro yi mu no ye bedi so na abo ama ye nkwala ne susuku ko no so no enkanka ne sa enduaso ane ne koko pa no child ba dwumadie no ho asem se kwan bia awofo no faso a emmoa mofra na adesua eniti migidi ye se de awofo na beti ewo na dwumadie no ebeboa won ama dwumadie bia omode mofra ni dia eboro oma ho odin so no omo begyae mofra no na mofra no enya kwan esua ade anase omo adwen akọ omo ma omo sua no so se de beya ensohwe a ewo ye nimbe na otwemi no ebetimi aboa won ama enkunimdie aba mofra na fa timigidi ye se de ya betie ewo ha enei awofo no ebema nkwala no enya ahome anase dwumadie bia on di a esi won kwan na emo munya adaje nsua nwoma no omo begya mofra no na aboa won ama wanya adaje ama won masua na ni won mofra school adesua ho pa ti ne yenso yesua no ye be pese ye ne
ɔman no nananom nyinaa bɛka bɔ mu ne committeefoɔ bɛka me ho na yɛka bɔ mu na yɛahwɛ tu saa mmɔfra a yɛde wɔn yɛ adwuma wɔ baabi no na yɛkurom ha deɛ yɛhaw no nyinaa ɛwɔ sawmill ɛne mfe nkwaraa a wɔn ɛto bettings na sɛ wɔn yɛ rafo wɔ kiosk mu no yɛbɛtu aseɛ. Abusiafo we say ya wofo binom ya wonom nya chefa wa bra Reverend Father Peter Kwame Owusu Mensa wono kwaye ncheche dwumade kwaye nkrutu dwuma ye de mofra fa so ye no ye betimi etwa ekire ebo mayi mu. Abusia yenko ma no so na yenkodi nkomo kakra we de ye beka ni se breaking news ne ye tete ne se enra anadwo nsuo ne to ye no ya tete se barekese atafo barekese kwan no asi kura nsuo yiri afa kwan no a amanfo ntimi nko ema ne kwamre dunkodi nkomo kwa ma chen bibi ameje so anofai migiri se mpom ye Kristo Yesu adaruma no ho ye pa ye de rade ase ugina atafo ne barekese kwan ni mu a me yehu sei na eniema sitie pa no pay ade achi ye nsuo no te sei atwetwe kakra na Libya sadia wedi kaka no oba kumasi abontine barekese kwan so ye atafo nsuo mu ani ofimi a Libya ya asem dada ni asem baako a edi amanfo ati kwan so nya yi pa na awrabuse mu a ya na debie taatwe ye ne sese ekoba se nsuo to egugu kakra bi a enam bridge a eda ho no mu a amanfo aye oba ani so asem ene amasum sem nyina no kakra bi na Libya ne nsuo yi ebu afa bridge so na ndie enu anadwo bra nsuo enumere be nu nsia bre mu nsuo gugu kakra no Libya beye free be don free baako a nsuo gugu iri die edipa pimpim a baka nsuo ni ti anim nya hi bi nsuo ni yiri na Libya to woni be hwe nsuo si die si yiri de dipa dom a aka akiri be nu nsia animu ni die na ekama ye se asese dipa gira akiri ema ne bo anadwo be no nkon tu no du ansa na yetumi enwo hwehwa kakra wona awukukura wonsa prese ombitubi wo ma kafie no wo mo prese ombitubi abo modini akọ na akọhwe wo ma wo fie bi a obi wo ma wagya de ba wo bra ko school mbo ni bebi owo na wo pent makọ na Libya se wo bo modin ase ombesi wo mo nsa ensuo ni se de nesi yi na abrefo ni wona wo bo modin bi tite obi wo ma anweka yi edu ho na mintimu anu ani ka na itim se ko nti du ho ma na dodo na wo maso bogu eno pe ni behwe atakulita tintin bi ene nipa doma intimi ntwa no omu nyina ehuhuri tena ka yi mu a omutumi di omutwa na Libya awe die ye kan na se ya asem dada etasi hard mu a enya asem pitwa ntino yes sempenifo se omomodin a enura bra insuo do tumi ehwehwe mu ama amanfo etumi afam no na kama ye se dondu du ba ko ene du nyina no na amanfo aida so ne me kira wo mu epre kwan ekwa wo mu ma a wo magya mu ofie ntino Libya sa be die anope ye bedu ha die emu no ehwehwe kakra na se emu swati a sa be die aye normal na de ye kan ne se wo hawa amanfo fabu ha no empenifo mfo mo anim na hwe no mo nkoso a emu wo se de be ya wona wo se esu ye gya ene wo twa mu no so ba kuma se no ensu yi to a entumi emfa wo ha umrem enche akura na ete se ensu yi eyira fa obi a no odi moto epred ho asem kopa se obetwa ensu na adunu ekoye eni ti no sai we die ye mpese betoto aso nti we bia de ye kan ne se ekwan mu de ensu no ha manfo mu tie papa no pe de ye kakra a manfo etumi etwitwa ko yo wame yada se sanopai atwetwe kakra ma manfo etimi akode a yemfa ensi se we de Works and Housing Minister Bantama MP Francis Asenso Boachene mpeso ya so ana meboa Libya ho pepe ha nyina kopuma amanfom na no pro amanfom efiri ba besa amanfom die na no ekopuma amanfom a ho nyina ye mpeso aso a amanfo adan no wom waba happen aba bekwe aka ho asem bebri assembly ma o had mu yeru da ne champon ono so aye na fom die aka ho asem bebri na nso so odaye kopuma se sa bi ibusu aye hwem na nti aye nya free yeru ochem aboaje yeru asasu boachi enimu no se no wo dwe ho se kwan no kwan wo fa so aye amana ye ntem ede ama wo na wo ha no eni nti adwene foforo wafa ede afa ho no se wo hwe tigo janse kupim wo kro no mo ho no ena o mo ye na basa har se de be ye beboa ema so mutumi wie ho no ntem pa so a
amanfo be fa kono na omo ewura efa kire otumi akọ nti sa nese omo kese omo do se kan wi nu a bibia o how abeto amanfo ha no be se yi ni be bia kra na ye ti afa akonti abasa harisu ya oba kronom tigo janse be pi ofim akureti ho no a abasa harisu amanfo ogusu a omo ye ho adwuma nti ye hwe animu se de be bia ja aboafo be boy sa ya say omo eye diversion asekoba se kwan no kra no omo si no no ma yesa bridge na bemu a amanfo betimi afa akwa ba enko ese bi omo ho be kire omo mebo a pepe kwam yeda se anope yeda se pa abusafo ye nua kwam redu ne ekọ ne nchen ene no kodi enkomo no hene ya suban bi wo ho nso a me yanka ntre Ghana fo emre bi atwam na mete Sofia enso ni to se no a obi fra me ya wie ni nsa ye sore ya no be ohene ya ka ye so jo ye ntimi ntwa enso ne nkofie kesi atafo ho na ane Sofia sa kwan ya so enso ya na eto de bi a meka se bre bi na mete Sofia to bi ne enso ni to se ya ade achi se na no pa no se atwetwe no obehu timanua kese log bi ye twetwa no dunsini Roberts do gallons na se eno no efri ya no ye ne wo ye mpota me bo no akoto ball agu nsuo ne nchen obi te ne ka mum ne baller no wahuri no de ato ho ye gata ho ye nsuo mun ba ye ka hu se de be ye bia if you throw a ball into a wall it will bounce back to you eti ye super boni bi ebi no ma ye no eno na ya na de hu sunsu aso bre se bia ye nka se nsuo ne de efri titi nyina no ha o manfo nemom se nka baller ne ni ho a me ya sure senka ebebu afa so krampo na emma to the extent say bia omuntimi ntwa nko fie say bia sukun kura na omutiti grade so adan ya do omu twa ayi na erewo omuti say grade na yi na so na ne se na so ne ye de na nam sura kura ketenkete omo ne nam wiem na nyame apata kura na se omo ekopa na omo etoto nso yi mai yesre omo sane ma no so yaw ye nhwe na ye nya na emoa yen abza for ye sorry na we the ECG for announcement bi a womo ede aba David nomne nana ya omo mfanto ade no so na ye ma eti for enti who you prepared ni bi dabi ayo ani utiri ye asa me ya bre wati am ama me penso aha me dwene me ho utiri ye ya am for da sumu free juada no be penso om da so da sumu na ECG for se yan kan che mo se baby nom te se enkran no mo de omo de no se omo network na ba a omo timi koto bi baby te se eastern region so no asate no anwumre na omo se majority ne de na omo network no aba na Ashanti region na aka no mo che se normally ya na ECG enya adwuma weekend but enam ne yesie ni ntino omo se ene Saturday say omo ba ye adwuma if you are no pay no nkono ekusi no 9 anwumre omo ebe ye adwuma ne Nyankopon ya adom a ekine kwasi so omo ba ye adwuma no pa no nkono ekusi no 9 saa ne nyina ye se ewugidie se ene dua pa de ade ne beba na amanfo enya onyina no no mla anya sai mo amanfo weekend pa amanfo utifie na light of what show mo alajo na ntontom so asare o hwi na be sa nya se kitabuzafo we ne ECG for dia brain say yemfa entumanim nti so wa santimantama sia no ahye ne nso de ama Nyankopon ya adom a enne dua die yogidie se mbonya nkane ano ne unity bi abanso bi amfa nche wo mo nya bo apaye mfidie na che ache mo senkoma network nkwa de network na baby o shale ya mo mpia na I mean nim so mpia na ye yo ko bank ni ese network akoko ya mzo se die network ko tra be tra we se o se ka ke to bi akwa de ese network nya na o ko so enye yi sisi kanu so uja wo enye yo dabi o sort ade so traze na oje anye za be da kom abza for de kase ni si ne bo menne Hajia Trouble birthday kuku amame ayo kuku amame your friend say me Hajia Trouble and when he say wo mo na de ma no kuku ayi what the assemble ba on say we are singing to oya nyina beto ne maame menne wo no na ma to ne adune tiniti ayo Mrs Veronica Asma Jando Mrs Veronica Asma Jando ene ne birthday Hajia Trouble yeah, my happy birthday pa. We are speaking. Ala ni mfonyi na ma. Gugu abane say. Aha. Oja hoko eno anya ntro nti. Ya hwa ye. Eti Hajia Trouble ya wan kasa oba trouble some lady no. Na woni na kane aka. Woni na kane aka ofi. Anti unananom ne wo mane nyina.
say any we no menka say won se onom den se onom e ma ne mema ne nyina kuku ayi ka ho kuku wa ekunu ka ho oh so no so ya ne ba e kire wa ho ye be ka na kire unofficial husband yeah akwemsi na kai be diku na tiri mu ni eno manti ahi ne be ka cho se concubine goose concubine eti haja trouble ya ma happy birthday Nyankopon o nsira won kwatenti ahoden wom wonfa ennom na nwumrei mefafie ye na no me ba ya o de ma me no o de no nko ade ma me kra mi okay asamba tobo aya sumu ani nka ho Nyankopon go so ensho agea o ma kwatenti ahoden wom na ehwe ye na nyam se kuku ane na no onche enti tenase na eti mi gigi omu nyina ma omu nyina gira omu na so ansa na obetena se kwala watena se de ma ho nye din na Victoria Asma Jando Mrs Victoria Asma Jando yo Nyankopon ko so ensho your friend Veronica Jando enti ne ma me ompe eno so na me so me pe Jando ne ye ne papa din enti Mrs Jando ene ne odi ne birthday yo ye that's okay ya ka ne de ma wo hechiri why inti ya na ya bedo kakra enti ni aka no so aka kakra no fa kogu why enti e de ni aka ne ma wo me na ye nuan mo wo Sompa 98.9 asesunyane a wo mo fa kase bo na ma bono ahafo ne bono is mantam fo ne nyina nso nsa kembe Facebook fo nso nyina ye do ma so mo de messages ba ye ne nyina ke edo me chia papa ene anopei na ye nkone ye na MC afo ne nyina nso ase Davy wo ho ne nkrofo na pamfo na ya nso ehye hobi na pike nso na tina afide na chichinchim ne funuma de ema ye ya enko yeso yedi ndi yabo amalibi aboga no pemene me so me de ohene yira abre watia ma me ye boa esiama mi amofa baba shai okay baba shai no pemema na chi yo baba shai se ne Sompa wasi asomu no enya asem ketwa se Sompa be pie so amia no so no e wo so amia Sompa na ne dia iti wo hwati esa de watwa fufu ama na ton kwan ni mana so de amoku abon katekwan ono ani die mu a bia ye ne na ne oni ba bia ko yo ye danase iti baba adopai ye mo achew ne abusuafo ni nyina pike ya kan de odia o adwuma ne ye odia ya odia o ya Ya boy! Ya back. Sompa 93.9